Komeza ubwe neza urose kuri ibiganiro n'amakuru tukugezaho gatanu kuri gatanu. Twakubwira ko rero muri bya bibazo bihuriweho n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishinja u Rwanda kuba rushyigikira ndetse rugafasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu, ndetse u Rwanda rwo rukabihakana. Kuri ubu rero twakubwira ko nyine u Rwanda rwasabye Amerika ibisobanuro ku kwivuguruza kwayo ku kibazo cya Kongo. Uti bimeze bite rero? Twakubwira ko guverinoma y'u Rwanda yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibisobanuro ku kwivuguruza kwayo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twakubwira ko rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine nk'uko nayimaze kubikubwira, yagiye ishinja u Rwanda kenshi kuba rushyigikira ndetse rugafasha umutwe wa M23, nubwo u Rwanda rwagiye rubihakana, ndetse ahubwo u Rwanda rugahindukira rugashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha ndetse no gushyigikira umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wa FDLR, ndetse ngo unagizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Kuri ubu twakubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zigerageza guhagarika ndetse zagiye zinasaba impande zombi zihanganye, ni ukuvuga uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa FARDC, iki ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gutanga agahenge bakagenda bongera iminsi. Ibyanagiye binakorwa, ariko nyuma ako gahenge kakaza kutubahirizwa, ndetse buri ruhande rugashinja urundi kuba ari rwo rwatangije cyangwa se rwishe ako gahenge kari kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu rero guverinoma y'u Rwanda yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibisobanuro ku kwivuguruza kwayo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'aho tariki ya 17 Gashyantare cyangwa se ukwezi kwa 2024 ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga byongeye gushinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23, ndetse bikarusaba gukura ingabo zarwo bihamya ko ziri muri Kongo. Uti bimeze bite rero? Ni ukuvuga ko ku itariki 17 z'ukwezi kwa 2 umwaka 2024 ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga byongeye gushinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23, ndetse bisaba u Rwanda gukura ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko nyine byatangajwe. Gusa nanone guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ubutumwa bwatangajwe n'ibi biro bya Amerika bwirengagiza ibimenyetso byose byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo imikoranire y'igisirikare cy'iki gihugu n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse unagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse ibi bikaba bigamije kuruhungabanya, kandi ko harimo kuvuguruzanya na gahunda y'ibiro by'ubutasi bwa Amerika yo muri Ugushyingo cyangwa 2023. Yagize iti: itangazo ryasohowe na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 17 Gashyantare cyangwa se ukwezi kwa 2 2024 ryirengagiza nkana ibimenyetso bigaragaza cyangwa se bigaragara byose, kandi rikavuguruzanya mu buryo bwose na gahunda yari yatangijwe n'ibiro bya Amerika by'ubutasi muri Ugushyingo 2023, yari yatanze umurongo mwiza wo guhosha amakimbirane. Yaboneyeho gusaba ibisobanuro kugira ngo hamenyekane niba harabayeho kwisubiraho. Iti: u Rwanda rurasaba ibisobanuro guverinoma ya Amerika kugira ngo hamenyekane neza niba ririya tangazo risobanuye ukwisubiraho ku murongo iki gihugu cyari gifite, cyangwa se ari ukubuza inzego zitanya amakuru nk'uko bikwiye. Gahunda y'ubutasi yari iyo gufasha u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhosha umwuka mubi, gukemura impamvu muzi y'umutekano muke muri iki gihugu, no kugabanya ingabo ziri ku mipaka mu rwego rwo gukumira ibyago by'intambara hagati y'impande zombi, no guhana agahenge hagati y'umutwe wa M23 na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero u Rwanda rwabigaragaje cyangwa se rwabigaragaje kenshi, umuzi w'ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni umutwe wa FDLR uhabwa ubufasha n'ubuyobozi bw'iki gihugu, nyamara ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yashimangiye ko umutwe wa FDLR washyizwe na Amerika ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ukorana byeruye na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko ubu bufatanye bubangamiye umutekano warwo. Iti:
abayobozi ba leta n'abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo na Perezida Felix Tshisekedi ubwe ntibahwemye gutangaza ku mugaragaro icyifuzo cyabo cyo gutera u Rwanda bagahindura ubuyobozi bakoresheje imbaraga. U Rwanda ntirushobora kujenjekera aya magambo, ari nayo mpamvu rwashyize imbaraga mu bwirinzi bwarwo. U Rwanda rwasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika bidasubirwaho imikoranire yayo na FDLR. Uyu mutwe rero ukamburwa intwaro ugacyurwa mu Rwanda, rusobanura ko ari bwo buryo bwonyine bwatuma umutekano warwo wizerwa, bukanatanga icyizere cy'uko ubumwe bwaharaniwe n'Abanyarwanda buzakomeza kubumbatirwa. Rero ni ibyatangajwe n'ubundi na guverinoma y'u Rwanda cyangwa se u Rwanda rukaba rwasabye nyine Amerika ibisobanuro ku kwivuguruza kwayo ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ko iki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda muri iyi minsi umubano utameze neza, kubera ko nyine nk'uko nabikubwiye u Rwanda rushinjwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatikanya n'umutwe wa M23 mubabare n'umutwe wa M23, ndetse ngo u Rwanda rukaba ruha ubufasha uyu mutwe wa M23. Nyamara ni mu gihe u Rwanda rwo rubihakana rukavuga ko rwose ntaho ruhuriye n'ibibazo by'umutekano muke bikomeza kugaragara cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho byibura habarurwa imitwe igera muri 260 aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uw'ibindi bihugu, kubera ko nka FDLR ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko ishinzwe nyine guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hari kandi ADF nayo ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse iyi nayo ishinjwa guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu cya Uganda. Ariko igisirikare cya Uganda UPDF ndetse n'igisirikare cya Kongo bari gufatikanya mu kurwanya no guhashya uyu mutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Usibye aho kandi hari n'umutwe wa Red Tabara ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu rero n'ubundi ukaba urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse nyine hari n'ingabo z'u Burundi zinjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gufatikanya n'igisirikare cya Kongo mu guhashya no guhiga uyu mutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, nubwo mu minsi yashize wagabye igitero muri iki gihugu cy'u Burundi ndetse kigahitana abantu bagera kuri 20 aho mu gihugu cy'u Burundi. Gusa leta y'u Burundi yahise ivuga ko rwose uyu mutwe ucumbikiwe mu Rwanda ukaba ufashwa n'u Rwanda, nubwo u Rwanda rwabihakanye ndetse rukabitera utwatsi ibyo birego by'u Burundi. Kuri ubu rero twakubwira ko nyine u Rwanda rusa rwasabye Amerika ibisobanuro ku kwivuguruza kwayo ku kibazo cya Kongo. Ni mu gihe n'ubundi igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakomeje kwaka gahenge impande zombi, ni ukuvuga uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo habeho agahenge k'iminsi runaka, kugira ngo nyine harebwe uburyo hajyaho inzira y'ibiganiro mu rwego rwo gukemura amakimbirane ari hagati ya M23 ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 rivuga ko irwanira uburenganzira bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi, ngo kubera ko bakorerwa ibikorwa bibi cyane birimo iyicarubozo, bagasahurwa, bakicwa, bakicirwa, bagatwikirwa n'ibindi bikorwa byibasira nyine ikiremwa muntu. M23 ikavuga ko irwanira ubwo burenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda by'umwihariko biganjemo ubwoko bw'abatutsi, kubera ko ngo bakorerwa ibyo bikorwa harimo n'abanyamurenge. U Rwanda rero ntirwahemye kugaragaza ko rwose nta ruhare na ruto rufite mu ntambara iri guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo, dore ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gifite abafatanyabikorwa bacyo bari kugifasha mu guhashya no guhangana n'umutwe wa M23 barimo ingabo za SADC, ingabo z'u Burundi, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacancuro. Ndetse hari na raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye zagiye zigaragaza ko rwose ingabo z'u Burundi ziri gufasha FARDC ndetse zikaba ziri gukorana ngo na FDLR, ndetse hari kandi ngo igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nacyo cyagaragajwe nk'aho kiri gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Komeza kubwe neza rero
ubwira ngo komeza ugubwe neza, ubone ibyiza byose wifuza. Wowe utari wakora subscribe wayikora, ugakora share, ikindi ugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu.